ryawe rihimbazwe. Samemone Velari sankesi nayo. Mwizina rya Yesu Kristo. Izina ryawe rihabishwe na mana. Izina ryawe n'umunara muremure. Izina ryawe rihabishwe na mana ya. Haleluya. Izina ryawe rihabishwe na mana. Izina ryawe rihabishwe na mana. Utukuke daima. Turaguhamagara munyagufu. Turagukeneye ma. Turagukeneye Yesu. Duhamagaye ububasha bwawe ma. Wewe mana nyiri imbaraga. Mutakatifu. None iteka ryose. Tukomere Imana amashyi. Amen. Amen. Yesu ashimwe cyane. Imana ishimwe. Turanezerewe twese. Atukuza. Tuzamure icyubahiro cy'Imana twese. Atukuza Baba. Amen. Twari tuvuze ngo tuzamure icyubahiro cy'Imana. Mwike hasi mdabere kutuza kubikora. Mwihangane mwike hasi. Atukuza. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ariko reka nsaba umushumba akoresha iminota 5, arakoresha iminota 5 cyangwa 6. Narangiza ahita twakirira ijambo. Karibu umushumba. Ibintu byakomeye. Kwa neema, kwa neema. Kwa neema mwokozi tumekombolewa sisi wanadamu. Kwa neema, kwa neema. Haleluya. Kwa neema kubwa kweli tumekombolewa sisi wanadamu. Kwa neema, kwa neema. Haleluya. Tuzamure icyubahiro cy'Imana. Inyanukuri. Bwana asifiwe. Atukuke. Noneho Bibiliya ivuga ngo Paulo ngira ngo yabyandikiye Abaroma, igitabo cy'Abaroma, rwandiko rw'Abaroma, aravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo. Bwana asifiwe. Nukuvuga ngo umwuka yayoboye ibintu biba biri muri kanuni neza neza k'Imana. Bwana asifiwe. Tukuze. Kandi umwuka iyo ayoboye hari igihe atayobora kujya wowe uhawe utekereza, kujya wari uhawe uwaza, wari uhavuga ngo wenda uyaraza kubigenza gutya. Umwuka akayobora umuntu ukundi kuntu. Tuza twemera icyo umwuka yayoboye nicyo kiba kiri mu bushake bwayo. Dukomere Yesu amashyi menshi cyane. Umwuka aranyoboye ubunyine mpagurutse nahagurukanye gahunda ariko sinyita. Abashumba nibo haguruke hano. Abapasiteri nimuze hano. Abapasiteri ni muzaguruke mwese muze hano. Ababishoboye ariko umuriro wake.
Bwana Foster. Hallelujah. Hallelujah. Ibi bikubiyemo impamvu nyinshi ariko reka mbabwire imwe. Bwana asifiwe. Mumenye ko abapasteri abashumba banyu dushigikiye igisirimba Cyane. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe bila. Ariko kandi bibabera isomo ngira ngo mwabonye ukuntu batambye. Mwabonye ari akavuyo kabayemo. Mwabonye ko batambye bavuza amapendo basubira mu bibanza ngize gutya. Bibabera urugero rwiza neza. Nimba abashumba banyu bakoze bino bintu barabashigikiye ariko muzoba mubikora. Dukomereza amashimeshi cyane. Amen. Imana bahumugisha. Kubera ko tugiye kwakira ijambo ry'Imana. Hari igikorwa tuza gukora ariko mureke munyemereze. Munyemereze. Kandi ndabizi mwaje mufite umutima n'inyota n'urukundo wo kumva ijambo ry'Imana n'ibi byiza byose babibera hano. Hari igikorwa tuza gukora. Nari ngize ngo tugitambutse ubunyine ariko umwuka arambwiye ngo tubanze twumve ijambo ry'Imana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ariko mbe kibabwiye nugira gahunda yo kugenda kare ureba abadiyakoni bari hano mu rusengero turaherekeza abashitsi kandi tiduherekeza abashitsi bya bindi ngo tubanze tuvuge ngo wewe uratanga ngaho oya umwuka w'Imana uganira n'ubugingo bwawe kubwo kwakira abashitsi Neno la Mungu. bagasiga imiryango yabo bakaba bagize ibyumweru bibiri baba batubwira ibyiza by'Imana. Ni ukuri kose utekereza uvuge ngo se muri uyu mugisha ni iki nobiba. Umwuka ni ukwemeza ibihumbi 15 ibihumbi 20 50 100 500 sinzi arenga. Umwuka akabikuganiriza ntubitahane ubibe. Hari abazabiba mu ibanga Imana ibaha umugisha. Hari n'abavuga turabaheza umwanya bavuge ariko duherekeza abashitsi batugendereye i Bujumbura batugendereye mu Burundi batugendereye mu matorero yacu abakozi b'Imana tubaherekeze. Uziko n'umuntu ariko si ibya none apana none nubitekereza ukagenda
ashobora kwitanga akavuga ngo je babo bashitse igihe bazozira ndabukinze indege ni dolari 440 kofi 450 500 kosi menshi abantu babiri bovuga ngo ariko apana muri iki kibanza ntaco ubigumane uzobitubwira nibiba ngombwa jewe iyo gahunda nzoyiriha abashitsi bazoze hagasigara gusa gupanga amatariki kandi iyo barishe ngo kare bazabagabanye siko nuko niko indege imeze mu buryo dushobora no kuri imbere y'amezi 3 ntaco bitwaye bigatwara amafaranga makeya uwo ni umugisha umuntu atekereza akagambirira agakora gutyo bikatworohera kandi abashitsi tukabakira kandi umugisha twese tukawugabana. Bwana sifiwe. Atukuzwe.